ชีบรรดาบันกันติวกินองแรปสอบพลังจงกระทานเมาคนเราบัดจงกระจลาฮีบรอกไว้กับเมาคนเราสอบพลัง Eco Cultural Indigenous Society กันเป็นลงอยากสอบพลังเฟสติวัลหากสันบันริวตริกุดิซัมเบอร์Hajar Arpusan halat Karang Jongsha East Castle District Habakran kinong thok khobor hasilong press club unong aibu jong ka society ba karmal lengdo ulayatu ba mentau snem kadai kesin ka balai ba society ka penlong ya kani katamasa bam soplang ha kani katamasa society ka terang bat kentiu ya ki parado parasnam khamtam kito ki barep ya soplang ba karmal ulayatu ro ba hakini kis arsnem ki baladep bun kinong wan jungo kai perthai kelawan ban sakilang ya kani katamasa mat ai jingero yau soplang uba kiyo banbam nagaleng president kamok ro soplang Eco Cultural Indigenous Society uba penbiang lang siar ulai thu bak society kelabu kerpang yau soplang na kabenta kani katamasa bat kipaj ba kimdei banting yo kidu soplang namar kapor banti soplang kala khamdir por khandiat Hanrei Society kelapan biangnya kata. Ulai turu bahagani katamasa kandon ru kejinggi kop penisap penipong hakaba baro kila benishimata tang ke basyong basa hakathan mau kunro. Nagaleng samla pensngo tenat renja kala itu bak society kan penlong ru kejinggi kop mis hakaba kinong shimenta kinhaban riam kum kinong rap. Kani kandai kawai na kiba kham kerpang hakaba kampat judon kejinggi kop mis hakaba karyam kabej kandai tik kumba kinong rap kiriam haba kilecha kilangka. Mau soplang Eco Cultural Indigenous Society ICCM headquarter di Popingan terungitim tak senang kepala jom edipenya ia kami termasa bang soplang kayu di soplang mencelong teh hajung syabel han sen ba senang benkong mengipulong apa mau kontrol poli keras de senang benkong telah nak dijak ajakan yang bapa jom kari kasih bagi wipa di jalan jom kari dia bawa di tulis sabar jalan nah sabar kari dia di mana di western countries bagi itu kan dia cuma toy lomba iban di tulis na di wiki ajakan yang usok ubadi umar kosong tang ha bicara begini ubah kita simdul kakum kejelong cuman jong ajak pada kosong ini bagi nitip bagi sintan nak ajak kami bat uni usok lang uya ha kakum ketemu kapun kakak jong kilong lokmi barman mat begini lah ai citik robot usok lang long uji mentoy nam tak koi kia juntoy nonta kinong bat udah itu umar wa ajuntoy nonta ka live video nonta kayo kokot jong kinong kendong jongi hakitala jong media kantam kita soyo melim mayram kibri begitu bagi jadi yo soplang niko la jumpunya kumki no ki exhibition dia ho mayram revenue udah tang tu kali por Mendai dah jendun jam saja ni kelara ya ka soplang sya kayu bakenam wadu kipai ba jangkari dia kira itu bahwa ada kata nak sakaru kira sintia kai bagi yogi tawa nak kata nak arts and culture kata lah ni kalau aji kesan ini ba long ba pidai ban benten ya uni soplang ba cucu nak nak jangka agriculture kada pare dan telaru Katmen ban yo iba uni soplang belum kadai misi bertaru bagi kau ban belum kasih formal festival dan kata masalah jom tinondak coba sistem lain tahu senang kai mengidan ban Desember san ban beliau nama naki dawo nak kia kita cinya tuku ani tai naki dong kita jungi bagi pai asik ba Nyumyo ia keluar ubiang korban banti yau soplang bat nyum dan buat ternyata kadang kebawan naka food safety keba air bagi dongkam dan teman ia di nongrak soplang bagi mundi soplang bagi nak aku ika karkong sok percuma di bukoi posubah bagi kan food package bagi dongkam dia terkait satu pasai
Te wangi ta wangi ya cakwa yang hitam sa kalau bahan sa ni mamata ngiyo i bagi ko apa penne yo so wa ki pai ba ajungi nora di belagat sitong di belati sitong no wa kubang ngiyo tu pi belati tu so lalu di belai nai ba ni kau ba balai but ulang hadu ubanai wasiko ni ubanai risau bangko dulu pernah kerana usaha pun dan sekedar tu uya hak kapun bakal pun berkata isu biklub bukan siapa seperti musyar ini nak kok chat kok baju dekat me dan mentang niat iya hak sendiri mereka ni belum soplang kita lagi ikut pada belum soplang oleh kerana ini berkat kalau di contoh lagi kita lagi keep soplang menjadi kesan ya kita bak mudah bagi kita pakai kapal orang lengkap benda kabar tadi lengkap benda ke KJM ban cakri yang ikut kita nama walaupun kita boleh hak jelas ni barat saplang kita pan kita kesan lagi ban di buku sekolah beli sekolah di mata kadang kalau kin nyerap ini dari kita belum ini sepatutnya ini sudah nak berkata keluar nasi kerana dia pasal dia ada kum kini ki jai tamasa bagi peluang kalau sendiri bagi peluang shop pada bukti pada di perusahaan bukti bagi peluang bagi kalau bantik ikhlas berhenti bantik tu yang mereka bakal kasih sini kadang kemudian kejalan lagi ubah serta makan ikhlas cepat kata tourism nasi kali ke kemudian di mana kejalan sendiri belum jadi mentoi di bawah macam itu kita berbang kat kum kaya kapon nama di nomor kita betul berkentiu yang telah saya kaya kokot berkentiu yang telah saya kakak cokai bertih mata ni nak kalian di bawah jumpai macam mau huruf maruli kalau huruf kita pun kita jalan skill kita kiksa kira kum kelai belum na pun ki senyasa nongjong hi te kumba ni dengan amni sosoro kaseba ka makro kalapan ta sa ki kam penyayo di mata bumi na kate cakai ni iru khajinda makro laki pemungkinan ni dan yang sur nong pendong kasul nong balapau dari bangsa karu aji besar tak tidak setiap seperti anda kayak kita berinam jom di tan maupun roh kita ni dan dulu kau kasih tung bapa haure strawberry jadi dan dulu kau apa pendeka atau milet ukuran jadi ni baru kita di mata hati sini mata ni kau apa kau kubuat di pak jom telah mau roh berkoi mak kasih ni ikwa bertiup ya diberi udah kesal kita jumpa ya kebenar kita lalu do kita dicintam dan rai kita dah nak tengok do mata nanti kami kesenkan belum kalau yang baru ini but kesal ra aku ke belum makin jangan nyebut ha di sini dan ikan pak kunci ni diberi dibuka pada teman kita sesuatu bagi nanti dia tu isu kasih itu kalau lu gam kecil nanti kita sebelah saya baca lengkap kencang bang iden ke awareness program menghikai kita boleh bentuk yang terkalak kalau yang kami jam kakam cokai berteh tourism ini bahawa kalau rutan dan lain jadi kita di Tamasan festival strawberry orange festival dan Tamasan Sumatera kepada yang menjerong masuk sih kalau kita Tamasan sok yang terang anak jorong semalam belum hati ni menciptakan bermata pula untuk ni kan bagi ni seperti nak buat ya ni jadi ni buat dengan air bagi badak ni macam macam kesan ya tinonglah bangtau senang atau ni kelomba ni kuat berbahaya usah perang jelas ni bagi dan nak data jadi sok kita bagi sistem baru dan lalu kasih bagi kasih lalu lalu rahu mansai lalu berbatasok hati-hati kisah di bawah kena beliau pernah na
ki ono na kitimpang ba video ke juga video cuma buku polis dengan kebetulan di Soplang Festival kawani lara 1 Desember sangat berita tinggi papan pang iki pai kiban wan syuting festival wala kapor banti Soplang kala kanslen niya na kapor bagi cuti berbor kini kwa penting na IP bapin sayo ke Soplang tengi labu Soplang kata orang kiban syuting festival kalau Soplang belum kami biar nak berdua ide mentah ayo dewan syuting festival ban mana Soplang ban yang kemen tu yo ni umaran cuci pai cuma kami nyota cuci teknik festival tahun kan lo halor ketim tim ya kan terbaik lani berong tim English know your roots Bagani hari festival yang sedang sebuah activities kumka berbentuk talent show hak bagi pak ban kau berwari ki riudan sap cong kacala berok kowe bapin di simenta hak nika talent show ban beri kisah ki pom ki sopi ban ya kan nika talent show angin saaya ka sok kisah sok bisa price kaba aku jam tingkah yang kibawan benengkok kasan acar yang kibawan basiko acar yang kibawan malai berkani kata lencu kami tangan mata kini mau kontrol hendai kene ya baru kini masuk senang cok berjalan mikalaya nalar kata hakani ka telencu in sadar sejuik we rutiki activities in sadar kumka famous pageant show hakba i sama jungi pensa bersai kemania kibede betani but ngin sadon kacing penku kurang yaki riu nampak jungi kila ai isu sakri yaki emang salah but hantar sui iru ya kebut katan kasat karwai kum kacing lek kaman balade kapor kabangi yo penuh malang yang sebacing tu hak bagi nombor keliyo cimentoi nak kamera kecungki dan kumta kalian kecungi kinong kikam congka society ikut niwere bawa kipai bah congka beriu nyutran saya ketika festival cungi ban ayin sih kinong rat kibere bat kinong rat Soplang bat kiwi bat kisah cingrat kibami nak katain cungi sate sama kundro kidon sibuan ki mandat ki ba don kamha na kabata ban im bat na kabata ka kwat ka kya dan na tanaw ni soba ka cingdon ka chupi ka cingwan chupi dan no ka cingmentoy yemi kan no ka cingmentoy yabiru naman kata snow hawan da ka mansiem ka cingsodet da ka cinggi ni khat ni wari pi man yang boilang sa te semua kudro hakasan ndre jong di sebar araja arusa ngin sa penolong hak juga cakawan itu penolong manusia kata penolong halap kerang ha sunang joksa. Semoga ban tim juri banyak lembaga society juri ye through ban penolong ini farmers fashion show hak kinong ishmenta ini sini kina ban kinwan ra ikiliam di joki kinriam nyaga riam di joki kum kinorang but yakini ke farmers fashion show kaple kasi barikong ila de penong ro chinsem iba kinong ishimenta kila bon ba ki wal chimna ba ni germen ro ba ta osnem kinsa bon ba ki wal chimna namar ba kum kini ki fashion show mo ka khamnya ba ni dina ka raw na ka society juni kum kala ban kring ki samna dan ne kinong shoshna ta mo ro na ka raw shi ni kala ban penong ki farmers fashion show dila don ki sama